Oh, haleluya. Namaze igihe kinini mu isi tondera icompa amahoro n'umunezero, ariko ntacyo narose. Menye neza nakekeranya ko kuba muri wowe Yesu Kristo ariho hari amahoro n'umunezero bishize. Ubutunzi bw'isi ntacyo bwofashije, n'amashuri n'amahoro yompaye sinagawe biruta vyose. Nicyo gituma nzokuvuga namamaza kugira neza kwawe mu kuririmba isezerano ryawe rikomeye, ko wavuze ibyo amatwi yacu atigeze kumva n'ibyo amaso yacu atigeze kubona. Ibyo nibyo tugiye tuzohabwa. Amen. Jesus.